Inyuma yuko bikomeje kugenda bivugwa cyane ko igisirikare cya leta FARDC ko cyaba kirimo guhangana mu ntambara yeruye n'abarwanyi ba FDLR nayo ubwayo yabyemeje mu itangazo yashyize hanze ndetse no mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cya BBC tugiye kuba tubikomozaho muri inkuru yacu. Nongeye kugwikaze nk'ibisanzwe mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho nanakwibutsa ko byoroshye cyane rwose kujya ukomeza kubonera ku gihe izo nkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. FDLR iremera ko irimo kuraswaho na FARDC ariko ikavuga ko iyo FARDC ngo ntabwo iri yonyine ngiri kumwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ni kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru ingabo za leta ya RDC zakoze ibitero ku nyeshyamba za FDLR hafi ya centre ya Sake no mu nkambi y'impunzi iri hafi ya Goma ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru irimo AFP na African Intelligence. Inyeshyamba za FDLR byavuzwe n'inzobere za Roniko zifatanya n'ingabo za FARDC mu bitero byo kurwanya umutwe wa M23, gusa impande zombi nazo ubwazo zakunze kwemeza ibijyanye n'iyo mikoranire. Ikinyamakuru Shovu ni hafi ya Sake ngo ntacyo cyagezeho kuko Omega yamenye ibyacyo mbere maze ahungisha amagara ye hakiri kare ndetse n'icyo gitero kitari cyatangira. Ni mu minsi ishize abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nabo bahuriye mu biganiro i Rwanda bisa rero naho ntacyo byigeze bigeraho kugeza n'ubu ngubu. Ubwo rero impande zombi zumvikanye agahenge muri Nyakanga muri uyu mwaka turimo 2024, gusa ibyo biganiro byo nta kintu byigeze bigeraho usibye wenda ako gahenge konyine. Kinshasa gufatanya na FDLR, impande zose zihakana ibyo birego, gusa ibyo birego ku mpande zombi byemezwa na raporo z'inzobere za Loni. Amakuru yatanzwe na Minisitiri Patrick Muyaya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko Angola impande zombi ngo zigamije ku ngingo ebyiri gusenya umutwe wa FDLR nibyo bemeranyije, ndetse no kuvana ingabo z'u Rwanda ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Patrick Muyaya aherutse kubibwira France 24 kuri televiziyo. Naho rero ibiro ntaramakuru AFP bikavuga ko ari ubwa mbere FARDC igabye ibitero kuri FDLR kuva imirwano ya FARDC n'inyeshyamba za M23 yakongera kubura mu myaka 2 ishize. Kirengoma yabwiye BBC ko ibitero kuri bo ngo birimo kujyana n'ibyaganiriweho i Rwanda byo kurandura FDLR, gusa we akavuga ko abarimo kubatera ngari ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'ibyitso mu ngabo za FARDC. Ushimisha abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Kino gitangazamakuru cya African Intelligence kiravuga ko mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ngo General Major Jerome Chiko Chitambwe, umugaba wungirije wa FARDC ushinzwe ibikorwa no kuvuga operation, yageze i Goma tariki ya 19 Nzeri ni mu butumwa bwihariye bwo guhiga General Omega. Gusa kubera urusobe rw'uburyo FARDC korana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR ko rero ngo ubwo butumwa bukomeye cyane ngo ntacyo burageraho kugeza ubu turimo kubagezaho iyi nkuru nk'uko n'ubundi kino gitangazamakuru cya African Intelligence kibivuga.